Oklidoklidu! Pozdrav ekipo, dobrodošli u novi video na kanalu Mali Rus Airsoft. Malo bih vam sada pričao o tome kako ući u Airsoft svet. Zna da bude teško i komplikovano ukoliko nemate nekog ko je već u tome. Ovaj video nije o kupovini opreme za početnike, to ću obraditi u nekom sljedećem videu. Najlakši način za upoznavanje igre i igrača su Open Game susreti gdje se može iznajmiti oprema. Ti susreti su namijenjeni pojedincima ili manjim grupama da iznajme opremu i igraju sa random igračima od kojih su neki već i iskusni. Imaćete mogućnost da vidite raznu opremu koju oni koriste. Postoji mogućnost da i sami oformite ekipu od 10-15 ljudi, odete na teren, iznajmite opremu i zezate se. To je super za team building, rođendan ili nedeljnu zabavu, ali tako nećete upoznati airsoftere. Kada malo uđete u štos, upoznati njih 5 ili 10, sve će vam biti lakše. Airsoft zajednica je relativno mala u Srbiji i svako zna nekog negde, tako da će vam oni dosta pomoći kasnije kod nabavke sopstvene opreme svojim savjetima. Znaju gdje šta ima, šta valja, a šta treba izbjegavati. Nađite na Facebooku ili Instagramu vaš lokalni Airsoft team ili klub i pošaljite im poruku da li organizuju Open Game susrete gdje se može iznajmiti oprema. Novi Sad i okolina neka zaprate Action Sport Field i Srcolomac ASF za sve informacije o susretima u Veterniku. Tamo sam i ja počeo, linkovi će biti dole u opisu videa. Uglavnom treba se javiti porukom koji dan ranije jer je broj igrača ograničen. Slobodno u komentarima kačite linkove na dolazećih Open Game susreta u Srbiji. Na susret je potrebno doći oko pola sata ranije. Sa sobom treba poneti vodu i rezervnu obuću. Sve ostalo ćete iznajmiti tamo, a to podrazumijeva kombinezon, zaštitu za oči i lice, repliku i municiju. Treba poneti dobro raspoloženje. Moj savjet je da iskoristite što više Open Game susreta da bi isprobali što više različitih replika. Poznajem ljude koji su bili naloženi na Airsoft ko ludaci, došli jednom na susret i više se nikad nisu pojavili, a bili su spremni da kupe svu opremu. Imajte na umu da Airsoft nije ono što gledate na klipovima najpoznatijih Airsoftera. Svi odmah hoće da kupe snajper, gledajući Novrića, Sajla, Mustanga i ostalu ekipu, a nikad nisu ni probali kako je to igrati Airsoft uživo. Morate razumjeti da ti airsofteri su godinama u tome, veoma su iskusni, idu na susrete širom sveta, imaju jako skupu opremu i na kraju ceo dan njihovog igranja je sabijen u tih 10-20 minuta koje vi vidite na YouTube-u. Nemojte srljati sa kupovinom opreme, mnogo ćete i bolje i jeftinije proći ako budete strpljivi. Dođite da se zezamo, ovdje ću sad postaviti negdje snimak sa jednog Open Game-a u Veterniku i do sljedećeg viđenja, uzdravlje!